pharmacy a logi ki chu a kinezing ki ti pa hi a pha po in bolo healing khat chu a he aji su kidney na kidney boy the a he ti pa hello so pite ho na bon chan chi ve ken bol kin na he tuni ni khun jong hin important topic khat share ken bolon kinin hi chu ai mama chama ti dan chu doctor ki ba sa lawa doctor prescription za lawa pharmacy a ki chi jinga lo ki chu a lo ki ne ki ti pa hi ita asa adinga ichana phalo ham ita asa ichana su kha the ham ti pa hi cham cha in ho lim biu a hi in anangai cheu hi tin i phat chom video ka ta sa de he aji chu igam so wa hi tabang doctor ki ba sa lawa ama ma chama pharmacy a chi a chikit le pharmacy hon jong doctor prescription zaw he zaw lo ham ki check lawa o na lu chang na he le hi chi new noi sunga na he le hi chi new tia ai ta lo mo pi jing chikil a chon nu a cho pa jong chu hi ta chu lung lei se la ki kila a kine ki ti ong hi a umin a dimin a hi la hi ni cho hi ta sa de nga chu ichana ana phalo di hi ta ita asa ichana su kha thei di hi tam ti pa hi ilungu wa ana ki gel khaji po in a hi la hin hi chi awareness e o het thei ding wa chu ka hin sei ding a hi in akhat na chu dammo be sit kiti hi azat ro min adammo ave sit na to kitu a chu alo a ai azan di dan jong a chu mo ma chukit la lo la ai dong chu a dose uma a course ki da hi in a hi la chun hi cho chu pharmacy ni chu het di nam a hi lo hai la ei man doctor prescription za lo wa ki chi jinga ki cho ki chu thil phai di nam ti pa hi ilungo wa ana ge lo hi tin ti dan chu lo khat hap da khat ni ding chu ninga ne theiham nili ne theiham ahi lawa hi le hapta khat ne din chu hapta ni kin ahi le pidi ding ham hapta soma kin ahi le pidi ding ham ti ba hi gela pha ahi na he aji su lo kiti hi a side effect no uma chiki le ita sa adinga yong chu ichan ham khana phalo thi thila pongki da hi in hi bet sa na in kai ma experience a kidang ka sa ta khan in saying katin ai ho KSO sports ka ahin kana pongin ai la chun doctor ke jin chun amon jong chun hitin chun medical team in ai pan sa ovin adi in nunga ho nu te ho hi ahungun kasung asa e ko ya nai ti min hi chi pentoprazole iti pau hi chi pa hi akila un aneuin akai su koma ke hi in ke yong chu ai dong ta tau ai do lo hi do kham ai sa lo ham a hi lo ha le ina ani jingo the kha hi a chu hi chi mithai ki mom ta banga chu age lo hi tam ti wang chu ka het ta po in hi ta chu akila awa ani jingo hi in ka tong ki no na hi le am ho hin e cho ta bang lo hi ina ki hon no ka ni jingo hi imati ponte doctor po lungim hin ti chu asayo na hi le idang ka sa ta kha chu a hi in a hi la chun hi chi pentoprazole gastric lo iti pau gilpi lo iti pau hi cham cha na se yo hi tin hi chi pa hi study research ki bol dung ja ki mu chu itiam ati a hi la hin e ho kyu se chu hi po in hi ta misuse bol doctor het pi lawa amana chama sung sat ji a hi lo le oi sat ji oi nat ji a mo ne ki ti hi mi tam pi hi a umin a hi la chun ipitita matile he was in hin kalnat apungin ade in kidney injury kidney failure kiti ho hi ahung pungin ahi la chen ki chap ong ta thir khat chu ahi ta na he aji chu hi chi lo i ma na ge lo mi thai banga na ge la na mom ji ana ne jing tir khat chu hi chu sot ta na hin ne ji ma na he le chun na ta sa a chu i za na fa na chu poison ana ki su a na kidney ana su boy thaya na kidney yong chu a phat lawa chu hi ta chu fail thai boy thai thil a he ti hi ikichi thai du ka no min a he ai le chun oi sat sung sat ji a chu ipi ki body hitam beo hitin sung sat oi sat ki ti hi atam zo ne la cha ki tup lo ji a hi nom ji in ade a hi chi oily food iti ho spicy food iti ho mal cha tha ki ti ho na mal cha tha mini ai le chun iti oi na da di a khat na chu na ai le chun hi chi thao ki ti ho pu ha ni lo ding a hi in cha coffee ki ti ho jong ha don lo ben a pha in a hi thia he le an hi a pha cha ni a tui zong a tui ha don a ngai jin an che lo hing thei ga ki ti hoi ha ni na pha in kham na thei bol zu dot hi a hi la chun hi chi jong hi ai thei chana bol lo in a pha in chukit le imut ko na thil ne ki ti ho hi ho jong hin oi sung atong kha thei jin sung sat oi nat ki ti ho om sa no min
chu kit le lungim lungkham kiti stress anxiety kiti ho hi ho zin jong hin igil sung apart nomin tidan chu stress arsal aum nomin a hi la chung ichi sungnat oinat kiti ho noma a hi na hi izam ta hi ho zo si ibol zo nunga zong sungsat oinat ti ho inei jing la ya hi le aphading pen chu doctor ki ba sa apha in doctor in ap dung ya chu lone apha in a he chu chi hi lawa ai ma ichama ki chi a pharmacy a loki ki chu a kinezing ki ti pa hi aphapo in bolo healing khat chu a he aji chu kidney na kidney boy the a he ti pa hi ana sumen po ki te ani na imu do khat chu ipiham ita he le doctor ki ba sa lawa pharmacy a chi je nga loki chu ade a hi chi antibiotics iti ho ki a hi nom ki nin idan chu khusi bu se ji ham a hi lo le oi hlei ji ham ipem khat ji a chu ichi je nga pharmacy a loki ki chu a ichi antibiotic ho ki ni jing ki ti jong hi thil phalo ta khat chu a hi in i het du ham ti wang chu ka he po in hi chi antibiotic resistance ki ti hi vanoya ki zan ki sin sa lam panga apoi mo ta khat hi ta hot topic khat chu a hi ta in ai la chu hi chi antibiotic resistance ki ti ho hi ipiti hung peng do the ham ai lo hai ipi ki sei na ham ti pai cham cha na sayo hi tin hi chi antibiotics ki ti hi ipiham ita hai la chun lo ita asa chunga na hi ki ti ho hi chu ho thana pang lo la ai phata khat chu a hi in idan chu tb na bai ji a hi hai la chun tb lo chu antibiotic sahi in tb bai mi khat chun adam thaini danga chu tb lo ane angai jen a hi la chun akimu do chu pi dam ti la chun tu hin hi chi tb lo dong hi resistance ki ti chu a lo hi athala sam a hi lo hai la chun ato ding banga na ato ding ba tong ta lo atha bai ti na hung hi tan tin ti dan chu hi chil a lo hin tb hit chu atha ding a hi ya a hi banga chu hi chi lo hin ni chi tb hit chu atha zo thei ta lo a hi in hi chi pa chu antibiotic resistance ki ti a hi ta in a hi le hin hi chi hi ichana danger la ichana ita sa a hi lo a hi le ai ho kizan kisin sa lama hi ichana poi mo ham ti pa hi veleu han te ka na in chun tu khangin hin damo be se khu si bu se a hi lo a hi le pneumonia tb diarrhea typhoid ki ti ho chu lo la ai ni a hi le antibiotic ni a hi le chun ki dam jing a hi in chu doctor in izan theina chel khala pang a hi in a hi le chun hi chi antibiotic ho hu ma sang ahung ki mu do ma sang discover ahung ki bol ma sanga hilai pha na chu ki zandan kisin sa dan pa hi ichana ki zandan kisin sa dan pa hi ichana anha a ichana anaboi di tam ti pa hi lungin ana gelo hitin versa na chun 1928 kuma hi chi Alexander Fleming in antibiotic penicillin hi discover a hin bola hiwa pana chu antibiotic ki ho hi abana hu uma a hi in a hi la chun hi chi 1928 penicillin discover a ke bol ma sanga chu ki zandan pa hi asu sa thailo a hi in hi ji a chu mi hi atam zo hi kumsom li kumsom nga ki ti ho hing zo a hi in atam zo chu chapanga thingan adon thingan a hi in aji chu dammo be sit ahum ti nga hai da chu azan da ding alo a hai lo a hi in na alo a hai ti chi antibiotic ho hi a hi in a hi la chun tu khang hai ipiti ki ta me ti a hi da chun hi chi antibiotic dammo be sit na chil phat a ki mang pa hi atha hung la sam ta in atha hung bai ta in akimang chakip thei ta point hi chi resistance iti pa hoi ahung ping do ta in a hi la hi ki zan ki sin sa na lama hin i za ram khat in chun boina problem ahung ping do ta in a hi la chun hi chi problem ho hi apt hung ping do thei ham ita hi le wa isei pa o ai ma ma chama ki chi a pharmacy a lo ki chwa ki ne jing ki ti pa hi til pa a hi po in aji chu antibiotic a course uma a dose uma hi in het theding wen bailam chanen sai in katin gamleng mi sa ki ka ma ki kap khir ki that khir ki ti hu adiana danger a hi in asa su ki that pil hi ta in ki that li ma hi ta in anung ga zui ki ti chu aya dinga hinnangam ngam hilo a hi in hitabanga chu hi chi ita asa na hi ki ti ho jong hi na tha khela na tha lima a hi le chun aban nata asa ahung chu ting a hele chun chita loading a hi na hi a hi la chun nata asa hi chin na hi chu ahung chu a
lâu chu ne a lâu chu a tha zo ta ha hi le ipi na ti di ta alam pi thei lo hi na hi chi khat hi ana he hi doctor ke ba sa lawa pharmacy a ki chi ji ma pharmacy hon zong doctor het bi na imam lawa ai ma ki doctor sa a mi ho lo la ai ki mo pi jing ki ti hi thil pa hi po in masangin anabol jing zong leo hen twa hi nga pha do hi ta in chikit la dam mo be sit na nei ti ho in zong doctor bai lam cha cha ki ho pi thai om ta in doctor mon bai lam cha cha zo na thai mon om ta in hizin chun dam mo be sit na ine ya hi le doctor anadong masaw hi tin doctor anakibat sa masaw hi tin so ting la chun pharmacy a chi a lo la ai ki cho a hi chi doctor pan ai pi dung ya chu ni izat ne ding ham chang khat ne dam chang ni ne dam jingkala ne dam ni la ne ding ham ani achaya ne ding ham ani masa ne ding ham ti pa doctor in a hin zit dung ya chu hi chu chu ne a zui ding a hi in chu ti han lang hi le ita asa dam thai jin tin twa in sei ho hi chi pantoprazole gastric lo ho kimo ne ne zi a kidney boy thai ki ti ho a hi lo a antibiotic so mo ne ne zi a ita asa iza dam khana suboi thai ichi antibiotic resistance so hung ping do thai thi wa ko na hi ikiben do thai yo a hi in hi su e ho dinga thil phata a hi in a phat na ne ne ho in sein ka tin a khat na chu doctor phatya ni ki ba sa lo la ai phatya na ni a hi le na dam mo na na nat na chu na dam pi thai a hi in a khat na ani na chu hi chi side effect iti ho jong hi thom thai a hi in lo thai thil a hi ki nin athum na chu hospital mo na ki jan pa jong khu aphat asulom theijin ahi la chun hospital stay ati hospital a nom so chana chu nanga dinga phalo sumle pai jong na ha sian ding ahi in hi ja chu hi chi thil ne ne ho hi he do ba izui ding win kanomin a he chikit le adi a hi chi video isim jingo ahi lo la youtube ma video neu neu ka hin sim jing na ho jong hi ka phone number jong na nei diu ka ta sanin na nei hi ma hai jong da ka phone number jong hi ka hin ta do ki nin ana view hi tin dam mo bai sit na neu neu inei wa hi le ki sung lal po hi tin ki phat lam po hi tin phone call ni hin bon no hi wa hi jong le message in hin ji nun lang message in hin ji du win lang hin thot nun lang hi tin chun dam mo bai sit na neu neu ho hi ki thu za hi ka number jong hi ki se mun lang ki koi un lang hi chi pen pa hi i tu pi no hi in i tam thai di pin pau doctor ki ba sa lawa in hu iman di pau pa hi po na na za la hi chi video hung ki sim de ma youtube account jong hung ki ho hi in ki din sim phat lam po hi te ka tum ba di chat chi um ki chu a sai na kai sei no bin kin ta ki pa in na bo na da mun lang aban le ana ki ni ku ta hi